abantu basaga miliyaride 3,500,000 nibo bakunda umukino wa football. Iyo uvuze izina Lionel Messi si ukuvuga umukinnyi, nko kuvuga umuyaga w'ubuhanga, inkuba y'umupira, umugabo w'igitangaza waje guhindura amateka y'isi mu buryo butasobanurwa n'ubwenge busanzwe no kwinjira mu ishuri ryayo rya La Masia ry'abato. Messi na se bimukiye muri Espagne atangira urugendo rw'ubuhanga rudasanzwe. Yatsinze igitego cy'amateka mu mwaka wa 2007 ubwo yacikaga abakinnyi 8 ba Getafe. Uko bigaragazwa n'ikinyamakuru cyitwa Top and Sports, abantu basaga miliyaride 3,500,000 nibo bakunda umukino wa football. Umukino wavumbuwe n'Abongereza mu mwaka wa 1863. Muri izi miliyaride zose ntawe utazi umukinnyi witwa Lionel Messi. Iyo uvuze izina Lionel Messi si ukuvuga umukinnyi, nko kuvuga umuyaga w'ubuhanga, inkuba y'umupira, umugabo w'igitangaza waje guhindura amateka y'isi mu buryo butasobanurwa n'ubwenge busanzwe. Messi si umuntu gusa, ni igitangaza cy'umupira w'amaguru cyaje mu ishusho y'umuntu. Abafana bamwita Alien, abandi bakamwita GOAT, greatest of all time. Ariko mu by'ukuri Messi si umugabo waturutse mu yindi si, ni umugabo waje kwigisha isi uko umupira ukinwa n'ubuhanga. Iyo afashe umupira igihe kirahagarara, abakinnyi bagahagarika guhumeka, naho abafana bagatangira gusenga. Iyi ni Histoire mu TV, nitwa Shema Pacifique. Iki kiganiro cyitwa Tubamenye, tubabwira amateka y'ibihanganye mwibeye kuri iyi si muri football ndetse n'imyidagaduro. Uyu munsi tuje kuvuga ku mateka ya Lionel Messi, umukinnyi ukomeye cyane ku isi udasanzwe. Messi niwe mukinnyi wenyine ushobora gutsinda igitego atarebye izamu, agatanga umupira atawureba, agasiga abamyugariro bose bameze nk'abana bato bari kwiga gukambakamba. Reka tuvuge ku mateka y'umugabo witwa Lionel Messi. Ikiganiro cyitwa Tubamenye, nitwa Shema Pacifique, nkurikira umenye. Lionel Andres Messi niyo mazina ye bwite. Yavukiye i Rosario muri Argentine ku itariki ya 24 Kamena mwaka wa 1987. Ku myaka 5 yatangiye gukina umupira w'amaguru mu ikipe y'iwabo atozwa na se. Ku myaka 8 yerekeje muri Norway Old Boys, aho yagaragaje impano idasanzwe. Ku myaka 11 yagaragayeho uburwayi bw'umusemburo w'ubukure butuma gwingira. River Plate yifuzaga kumugura ariko abura ubushobozi bwo kumuvuza. FC Barcelona imaze kumva ubuhanga bwe, yamuhaye amahirwe yo kwivuza no kwinjira mu ishuri ryayo rya La Masia ry'abato. Messi na se bimukiye muri Espagne atangira urugendo rw'ubuhanga rudasanzwe. Ku myaka ya 16 yakinnye umukino we wa mbere mu ikipe nkuru ya FC Barcelona. Uko imyaka yagiye ihita, Messi yahindutse ikirangirire ku isi, atangira kwandika amateka mu mupira w'amaguru, ahinduka nk'icyitegererezo ku rubyiruko rw'isi yose. Messi ni umukinnyi ufite ubuhanga budasanzwe. Messi azwiho ubuhanga budasanzwe mu gucenga, gutanga imipira ivamo ibitego izwi nka assist no gutsinda ibitego. Afite umuvuduko udasanzwe uvanze n'ubwenge bwo gufata imyanzuro yihuse. Uburyo yitwara mu kibuga burangwa n'ubwitonzi, ubuhanga bwo gusoma umukino no guhuza na bagenzi be. Akoresha ibirenge byombi neza, ariko akarusho ni ikirenge cy'ibumoso. Messi ni umunyamuryango w'umupira w'amaguru utajya wirata, ahubwo akina mu buryo bw'ubuhanga. Uko agenda akura niko ubuhanga bwe bwiyongera, akomeza kuba icyitegererezo ku bakinnyi bakiri bato. Messi yatsinze igitego cy'amateka mu mwaka wa 2007 ubwo yacikaga abakinnyi 8 ba Getafe.
igitego cyagereranyijwe n'icya Maradona yatsinze mu mwaka w'1986. Mu mwaka wa 2009 yafashije ikipe ya FC Barcelona gutsinda Manchester United ku mukino wa nyuma ya UEFA Champions League. Naho mu mwaka wa 2008 yegukanye ibikombe 6 mu mwaka umwe muri La Liga. Iyo gikombe ni La Liga, Copa del Rey, Champions League, Super Copa, UEFA Super Cup na Club World Cup. Messi niwe mukinnyi wenyine watsinze ibitego byinshi mu mateka ya Barcelona, ndetse anafite Ballon d'Or 8, agahigo kadasanzwe ku isi. Lionel Messi ni umukinnyi w'umupira w'amaguru watsinze ibitego birenga 800 mu buzima bwe bw'umupira. Yegukanye Ballon d'Or 8, UEFA Champions League 4, La Liga 10, Copa del Rey 7 ndetse na Copa America 1 hamwe na Argentine. Yabaye umukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi mu mwaka umwe, aho yatsinze ibitego bigera kuri 91 mu mwaka wa 2012. Atsinda mu mikino ikurikirana kurusha abandi. Messi yegukanye igikombe cy'isi mu mwaka wa 2022, ashimangira ibigwi bye nk'umunyabigwi w'ibihe byose. Yabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Argentine, ayifasha gutsinda amarushanwa akomeye. Uretse ibyo, Messi azwiho ubupfura, kwishisha bugufi no gufasha abandi. Ibigwi bye bituma afatwa nk'umukinnyi w'ibihe byose uhora mu mitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi yose. Messi ni umukinnyi ufite ubuhanga budasanzwe. Messi azwiho kudiribura cyangwa gucenga. Messi afite ubushobozi bwo kunyura hagati y'abakinnyi benshi nk'ari umukinnyi umwe, nk'ari gukina PlayStation, akoresha ibirenge bye byombi akagumana umupira hafi y'ibirenge mu buryo butangaje. Agira kandi karita y'icyo twita ball control. Nta wundi mukinnyi ushobora kugumana umupira mu mwanya muto nk'uko Messi abikora. Ihanganye n'abakinnyi batatu ntabwo bashobora kumwambura. Agira kandi icyo twita viziyo y'umukino. Messi abona aho abakinnyi bahagaze mbere y'uko umupira umugeraho. Ashobora gutanga pass itunguranye bikabyara igitego cyangwa assist. Precision mu gukino no mu gutera. Ashobora gutsinda igitego ari kure, ari hafi, akoresheje ibirenge byombi ndetse n'umutwe. Ibitego bye byinshi biba byatekerejwe neza kandi bikubakwa. Afite icyo bita speed na ability yo gutsinda. Nubwo atari wihuta kurusha abandi, Messi afite uburyo bwo kwihuta. Afite umupira ku kirenge akanyuraho abandi bahagaze akawunyuraguramo. Afite icyo twita tactical intelligence. Messi azi uko yitwara mu kibuga, akamenya igihe cyo gusatira, igihe cyo gusubira inyuma n'igihe cyo gutanga umupira. Nubwo ari umuhanga mu kibuga, ntajya yirengagiza inshingano zo gufasha ikipe. Afite icyo bita leadership quality cyangwa leadership potential. Ntabwo ari wa mukinnyi uvuga cyane, ariko uburyo akinamo butuma abandi bamwubaha bakamukurikira. Iyi kipe ikeneye igitego cy'ingenzi, Messi aba ahari. Iyi ni Storyroom TV, ikiganiro cyitwa Storyroom tubamenye. Nitwa Shememe Pacifique. Twavuga ku mateka n'ibigwi by'umukinnyi witwa Lionel Messi. Abakinnyi bamugeranye n'abandi abantu batandukanye, abafana babayeho muri iyi si. Ndagira ngo mubwire ngo uyu mukinnyi ntasanzwe. Kora subscribe, ukore share, ukore comment, utubwire undi mukinnyi wifuza ko twakuzanira ubutaha. Nitwa Shememe Pacifique. Nizere ko wamenye. Ndabakunda.